Ovaj običaj, znači konkretno pletenje venaca, sam videla i naučila od svoje bake, pa možda sam imala 10-11 godina. Bilo mi je zanimljivo, eto, zato što sam žensko pa se bere cveće, a i neki, verovatno me privuku i neki taj magijski karakter, magija. Branje cveća baš na ovaj praznik, Sveti Jovan, biljober, eto, verovatno se i zato bere cveće ili lekovito bilje. U pirotskom kraju se bere ujutru, znači pre izlaska sunca. Ja naravno nikad nisam uspela da ustanem toliko rano, uvek je to moja baba obavljala, a ja sam pored nje učila kako se plete venčić. Znači, bere se lekovito bilje, nekoliko vrsta, možda 10-ak vrsta. Osnovu ili glavni sastojak ovog venčića čini ivanjdansko cveće. To je ovo ovde. Sveti Jovan, tako se kratko i jasno naziva u pirotskom kraju. Izlazi se u polje, u njive, u livade i tamo se bere ono što se zatekne i što je lekovito. Znači, ide obavezno divlja nana, kod nas se zove džođan, zatim kamilica, samo nismo još došli do nje. Evo je, hajdučka trava, obavezno. Zatim žuta hajdučka trava, evo je. Onda gavez, znači sve ono što je nadohvat ruke, obavezno beli luk, evo ga. Tikva, na primer, cvet tikve. I sad, iskreno, ostale biljke ne znam kako se zovu, ovo je kantarion. Plete se 1 ili 3 venčića, koristi se obavezno crveni konac, jer navodno crvena boja služi, to je simbolizuje zdravlje, radost, sreću i obavezno protiv uroka. To je možda glavna uloga crvene boje. Kada se venčić isplete, onda se okači iznad ulaznog praga, neko stavlja i na kapiju. I verovatno ima značenje čuvara kuće. Znači, stavlja se iznad praga zbog zdravlja porodice. Prvenstveno zbog zdravlja, jer u venčić ide lekovito bilje. Venčić stoji preko cele godine i kada se isplete novi na današnji dan, pomera se taj stari i zamenjuje se novim venčićem. Znači, obično se stavljao u neka davna vremena, kada su ljudi čuvali dosta stoke. Obavezno se jedan venčić stavljao iznad vrata štale, plevnje, znači tamo gde se čuvala stoka. Pretpostavljam zbog zdravlja stoke. Ja sam, na primer, sinoć popodne, u neko kasno popodne sam brala ove biljke iz jednostavnog razloga što ne mogu da ustanem tako rano i zbog obaveza raznih, jednostavno zbog modernog načina života. Više ne možemo da ispoštujemo običaj kakav je bio, dakle mora da se nabere bilje u osvit dana, znači pre izlaska sunca. I mislim da se ovaj običaj izobičajio, jednostavno ne poznajem nekoga ko bi još ispleo venac, međutim, tradicija se čuva, običaji se čuvaju, jer evo zadnje 2-3 godine vidim da se pojavljuju i na pijaci ivanjdansko cveće. Sad, da li domaćice pletu venčiće ili jednostavno ga stave u vazu ili okače ovako negde u hodniku iznad vrata, to ne znam, ali mislim da postoji da se čuva negde, ali ne kao ranije. Ajde, možda 3-4 godine vidim da se prodaje. Jer naš narod je takav. Jednostavno to prerasta u modu, moraš to da uradiš tog dana, da kupiš travu, bilje ili da kupiš čak i venčić. Mislim da se i venčići pletu. Neko plete venčić jednostavno samo od ivanjdanskog cveća, neko upliće i ostalo bilje. Da, zaboravila sam da pomenem pšenicu.
koja označava život. Dakle, od pšenice se naravno dobija hleb, osnovna životna namirnica, opet brašno, tako da obavezno ide i 1 ili 2 struka pšenice u venčiće. To bi bilo to.